Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Esran Marwen ubade ururang ba ubalaju airing teng hak election MLA usnam arja arpulai napo kamauring keneng konstituensi nakaseng kongres mentak sengi kalai phuai tarik ukla lingkot arja arpusan ula pendapat ba baun kenran dia no bane khon hak election MDC shaka Khasi Hills Autonomous District Council dangshan uba Esran ula penpau bane khon kumugertong shimet nanong thamai konstituensi habakran shakilat pathai khobor uba Esran ula yathu bakarai ban kenran dia no nagajingya khon MDC Kadai hadian makinong Krisyan jong u kila ajing mut ban ajing Krisyan no ya UCM ke KHADC uba penyat sing CM uban ya khon election MDC nanong thamai konstituensi. Uba Esran ulayat hu bahak arp khnai tarik menta ubanai ula lum ya gajing lang makinong Krisyan bala shim ya kawai karai ban ajing Krisyan no ya uba penyat sing CM. Ulang bah badan ki brio ki badan shisha ya gajing thrang ka min CM ban shakri ki pat ba ling ba ki kam ba pher ulang uba kloy ban long kanuksa ban ai ke jingkar shan yu bab nya sing sim haba kali ba kani ke jingkan ran dian jong u kadai ba udon jing thmu ban net ya sno no ba ka seng NPP uba Esran ulaong ba kani ke jingkar shan ya uba penya kamut ba unrung no sha ka seng NPP hendrei kadai bet thek tang ban kershan yu uba penya ubala senyang bun ba ki kam la kadai hapo ka district council ni harishnong ki thawru kumju na de Esran Marwen haba pun ba haka nikilai tiyo belajar dengan ikut nakalian ham pun nampak juga konsen otomai konsensi election MC depan pemerintah dan yang kejengnya nanti cuma nikilai tiyo belajar baru kerkat kegiatan meeting sini sertai berkino persen di jonga ke hampa tu ngelong meeting menengah kembali tarik apa kita bersatu apa lo ini kau berkelanti bagi orang mah ni tak kerti bahwa mungkin orang mah gem melakukan tadi kawan kau kalau mah ini berpuas kertau aku tak kerti dia maki kiai kau dijemut kiai mah balik Kerjaan di beliau juga dalam sisa tahun menteri. Dia kalian coba mengapa karai kepalami siapa election kalau nak kau tahu bang kuat bang kan para jualan dari berbentuk tiki orang kita kami mentah tiki pun ni bah ada maya bahaya bah penyakit singsi kau ini kata tiki orang balik kalau orang nomor balik dengan kalian coba nanti berbentuk Tiada yang lagi mempersiapkan doa ki anjumat ki orang bapet bapenya ini kelemti ba udon mentah balik itu kena sepuluh lagi ada yang asal governor kata penikong orang itu tiada rebat orang atau kecingnya rebat kecing kecing kuat jangan kalian jangan bagai peraturan fee ngilaban ya kun Tiki ajumut kiyong mapet kata beliau udah sisa kata kemensi menteri nak mentah yang salam berkini kata kepada peni mentah bau ayo banasan ya benyo kata kaji menjur baulan tiket iyo madani ni tren yang bau tahu beliau ba korban le ya kami kekam ting ong to lada mapi menjur ngalingan ong kumno nama boleh berkat kesyo jingerai nam dan di jingerai jangan mau ke nakalian cuma lu mau ngato ladani yang menjual di depan nyukloi dan le ini bahkan kita tarik ini layar raja dan bunuh mentah kerti lo nakalian cuma ngasih begini kerai dan menyukun ini election dan mentah kerti dan ngasampai ini election bantuan tiada itu lo kita akan mengurim banga sangit mau menyukun ini election Ketiga kamat kebahat kebasyan jumur bahengan kalong ba hadir bawe kiran ba nametit tanmoy bani kecilong jimat produksi konsel diwe ba itu ya bawa penyan pula syadid berlaku tau chief convener jong tani Confederation of Northeast Council under schedule dia dapat desi syase itu mau ada Tem orang tadi belum tali tem orang misko banai dan belum mayu alis wayo ini keikhtiar bandio ini kerdan belum tahu chief convener jong taga
Jom itu sekauser huni pun mati sekamtang kisah tu itu sekauser berjiat itu balok atau chief kan benar. Tema orang kata ni kalau pun scam susu yang aku balik dari panggung. Nama balik ke orang berto ada palan ro parasnam. Lalu udon siya dalam siman tray berkentiu ke emang salah. Balik minum kentiu itu nanti bertanya siman. Balik siya tangkti, balik siya tang kejar jauh bahun dua mesin. Tika ni dari kawai ke lenti ke balong konuksa mengakuang peni isi baru batulong konuksa bangai mesin. Abadan diberi ke Papua siya bertray ke kam nak bertaka bahagiannya juga emang salah. Ini ketika kawai ke lenti ke bah ngah mesin negara ban sange ini election ban yukun mentakati ban yarab iba penian Indonesia. Ini ketika kawai ke lenti ke bah dan ban orang berpercaya bah taksi. Dia mentalung kami pun karena itu jonga karena itu jong perloki baju yarab yang lapor pada kita di nomai mesir jonga ki percaya kalau tu nomrem ngakli ki terkadang orang pemenang ngakli ki balik tiksa percaya ki orang balik penting kita terpaksa untuk mencupai tan kita ditinggal ki balik ki balok ki haba apa jadi kerja nak mentara jadi kerja ini. Ke pidan jimbat ba Bandung nak syaka NPP. Hindi ba ang badang jimbat mo at sa nabibun tuloy ki ang yung palay pinagpulong NPP na ang yan. Kani ka election ito ta nagkersiyan yung puliw. Ngamdi bekersiyan yung parti. Ngapit yung puliw marbalay ni bala alay ang political party papero ya. Ngaku ang konsyat ay bahay kani pun makisuto bakla. Baka parti ibar ka parti pinabay ang constitution yung ki dan tang kau ni katong. Kata thong joli parti berot pada bantai nak banta pembahasan yang jauh pada yang masalah. Sebab kau ke constitution jauh parti undang-undang ngin penduduk jing noi pada. Tak kata pemijiat ya ki kandidat akan pat atau sumret pada baro jauh beri neutral sumpah jiat yo beri. Nama paling orang kini nama ngalatre pun sedang berbahaya jelaslah bahwa orang boleh itu ikai nak ini. Ia balada bila kau mengelam itu ikai beliau banjir ia beliau orang yang parti. Nama boleh hakam election ini kami kai selia komisi khasman. Ladapi orang banjir ia tahu apa juga ia berdui bersemar berpet menjadi bertang pemimpin berkur. Ni kerja ni kalau ring pet ni long kepala berpet ni besar. Ni kerja lu ni pet yang long beliau tentu beliau pernah berjaya besar. Om kalau kerja, terkadang waktu manusia terba, kemudian bersuatu bakal parti, kesal parti, ikut juga berkat di bawah sudah. Mereka baik kalau beliau pada satu parti ke di bawah kuno, kata dia pendekor ya parti. Terkadang korban terba Indonesia teman, sebuah pensiun nomorem yang beliau om dan bangga kecil dari bagi kampung tray. Kenapa bang video saya tahu beliau bagi saya beliau ni dan kam ban syakri masalah. Ba kami jual ni kunting election dari imposit tau. Kita pun mesti itu kita tino. Bujikan ni jom ping suatu imposit tau pernah itu jom kita tino. Em kau ekspert mau bujik imposit tau, bujik imposit tau kata di karena jom baik. Henry kau parti bujik kerja beliau keba ni kerja beliau yang berkata balik kita mengelam jungi kia. Balik kita mengelam jungi baterai nado mensir kiran dia no kidu mensir balik nomor untan uwe itu pandia roh ni hai mensir ya itu baterai itu ngatrai pilap ikan ni ngatrai berbahasa balik ngatrai kemulang salam mentah ajar lagi arpo senang tam ngai iba kerja beliau jungi kam kiu balik nomor niduna pelat kidu hai mensir niduna pelat kita menong bato ya ai mensir ki baterai kani kecinggaran dia jangan mentah kani kebohong bangang ngating mangkran ngating kani ngakwa peni kenuksa kecinggaran dia jangan mentah kadi ai mensir kam tapi ba penya mentah katung kecing pensyai ba kini ki nong yalam ki ba rabba ki jangan badai kita syah kita ki expert ki ba pe yang saya berkat di beliau mentah ki om ini inuksa jadi beliau mentah binglong ki ai mensir we should be an inspiration. Nah, mentah kibai,
Terkadang masih berdua jadi kayak berdua penimbunan di bawah mesin. Kenapa ya gue kalian lu tak suka kamu udah nyelek bentar. Om kena mesin. Terkadang sejak aja berdua. Jika dia kecil dia jangan kerja bengong bangetin dan dia penghamdan di betul. Mereka ini bahkan ini kerja kenuksa pembahatam. Kebangi dia benong kenuksa dan bagi media dan bagi ini kita yang berkuat. Pi nama babun ini jatuh ketika dah. Pi nama play bây giờ thì bỏ đơn vì cả về cái này thì chính ai lại bài cái brio thì em muốn mà sang được không udah kasih channel dan mak Christmas make apa ketuk di luksa ko bata pen nanta kanu pati kiseng ki kanon mo kiru shimat ki keluar no senyam ke salah ketuk kan kecil ai mesir hendak masusi pat menta ki asal non ki langyong ki batan dia ni ki orang dei ban ai media dei ban ai jing tip ban ba ni jing le ba jong pi atu kan ni kadai se ka jing ai mesir pi ke jing le jong ki langyong ki pun ma ki langyong menta la le ba de ki tan ni sport la kiu dei ki ai mesir ki ban kiu sudorong ki tan ni sport ki pun ma ki langyong ta ta mi ban bentuk ki dan langyong kini ki langyong thik ko tu ko jing to panas pal untuk so so jerong ko ba ban bang ka masir sya ban tre na dia rumah cukup kini ni di bentuk kini kejenuhan cuma mata bangun withdraw kan jing yakun jomai kan ka election dan DC mata keti nak no thamai kamte bohong bangatin bangalit ne bangalok no mereka tan jing peni kenuksa ban ai men sim ya kibril ya kan kandidat balong kenuksa menteri dan menteri yang salah ngide berpeni ne kenuksa wal ade election wal ade dan no bentang ki kam sno kam thau kini kita baru baru kwa apa kene kenuksa nya baru setelah berilu trap benginlong kinong hanin sim kata ko ke kenuksa bang kwa ban peni sekretar baju berilu trap Megara juga di election MDC. FPI kawai kejeni jombe parti PPP kajin syakta lagi boleh kam syakta boleh ngelan nama boleh mentah PPI kena election kementan berkuat ki pekamat baik dengan parti PPP ada kasusi mentah kajin dalam election tapi ngakwa percaya tentang kila kelat ada jisnen teman ban ialah kejong ban purong kejong tuwe ada kejing yang dalam election mentah ni ialah kejong ni isi kejong tuwe jika ni ko bakla ko dalam election mentah ini mentah tahu sudah bakla ko pensong tu para kasih mentah seperti jadi musnah tidak ada konsumsi kerpat itu dalam election semua tertib burung yang terketir sinar ketir teman bagi dalam kejong burung yang tuwe om manisi kejong tuwe ia ialah kejong burung kejong tuwe tetap mereka jing kerpat pengakuan kalian jurnal percaya semuanya